So nk'uko mubona kino gishushanyo, iki gishushanyo nk'uko mukibona nyine iki gishushanyo cy'iboro nakoreze ngaragaza nyine uburyo evolution of Rwanda, uburyo u Rwanda nyine muri 94 ukuntu rwari rumeze kugeza magingo ubu ngubu turi kugeza izi saha, ubu ngubu turi tariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Ejo nibwo ndakeka ari umunsi w'intwari. Mwihangane ibeshye ku matariki yo gatoya. Chapter 1 reka tutangire. Nk'uko mubibona kabisa, murakibona gutya, iyi ni start nakoreye inkotanyi. So nk'uko mubizi 94 tariki 6 indege ya Habyarimana yarahanuwe. Bukeye mu gitondo kuri tariki 7 z'ukwa kane, interahamwe zitangira kwica abatutsi. Nk'uko murabona aha ngaha yasakata umutwe w'uyu muturage. Uyu mukobwa nk'uko mubibona yarimo kwirukanka, uyu nguyu yari afite ishoka ayimukubita mu mugongo. Aha ngaha nk'uko mubibona murabona ko abasirikare ba Habyarimana batangiye kwica abaturage, kandi ari bo bari bafite inshingano zo kurinda abaturage. Nk'uko mubibona hano, murabona bo batwikiye amazu. Aha ngaha nk'uko mubibona murabona inzu zasenywe. Iyi ni inkotanyi n'interahamwe. Nk'uko mubibona murabona inkotanyi zari zatangiye kubohora igihugu. Iyi ni umusirikare wa Habyarimana bari bishe basi barasa. Inkotanyi zirakomeza mu rugendo rwo kubohora igihugu. Ziraza, bamwe murabizi ko hari bamwe bari bihishe mu rufunzo. Nk'uko mubibona bamwe bafite ubwoba ko muzajya mubyumva no mu buhamya bavuga ati muje kutwica mwebwe. Inkotanyi mu ijwi ryiza cyane rimeze nk'iry'abamarayika bavuga ati oya, turi inkotanyi, nimugipfuye ukundi. Oya, ayo ni amaheri yo kugira ngo mutwice. Oya, twebwe turi inkotanyi, twabifashijwemo n'Imana ndetse n'umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Birangira babohowe kabisa. Nk'uko inkotanyi muzibona zari ziyobowe n'umugaba w'ingabo wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. So nk'uko mubibona kabisa, noneho twagiye kuri chapter 2 present day. Noneho ngo present day nk'uko mubibona dufite inyubako nziza, convention center. Dufite inyubako ndende bita City Tower. Dufite BK Arena iberamo imikino ya bare. Ndakeka n'ubu ngubu yarimo kuberamo, hakinamo amakipe nk'uko mubizi na Visit Rwanda, Arsenal, Paris Saint-Germain. Hari na Nuza Amahoro Stadium nshyashya, ndetse hari n'amashuri, hari n'ibitaro ndetse n'ibindi byinshi kabisa bifite akamaro kabisa. Title noneho ibyo nashaka kubabwira. Title: Inkotanyi is our era. Twigire nk'Abanyarwanda ndetse na Afurika. Twe kuba abasabirizi kandi dufite ubutunzi n'ubwonko. Twe kuba abasabirizi dusaba abazungu tubabwira ibiki n'iki. Twigire nk'Abanyafurika. Abanyafurika turashoboye. Icy'ingenzi kurusha ibi byose kandi cyane, we appreciate God and Jesus and the Holy Spirit and inkotanyi bato bafite imbaraga ndetse bakunda igihugu, ndetse batanze ubuzima bwabo kugira ngo tuba dufite aya mahoro dufite uyu munsi. Mbere na mbere nubwo buriya dushima inkotanyi, buriya tujye dushima n'Imana, kuko Imana niyo yabashije guhereza inkotanyi ibasha gufata iki gihugu. Kuko Imana iyo itabivamo, ndababwiza ukuri, ntabwo twakabaye kabisa aya magingo ubu ngubu u Rwanda rumenya rutakabaye rutakiriho. Ndetse n'icyo president yakoze cyo kureka kwihorera. Biriya bintu iyo biza gukomeza, biriya bintu byo kwihorera iyo bikomezwa kabisa, sinzi menyeka ko bamwe mu bariho ntabwo twakabaye turiho, ndetse n'u Rwanda nta nubwo rwakabaye rukiriho kuri iyi karita y'isi. Ndetse ndashima perezida kubw'igikorwa yakoze, ndetse ndashima buri muntu wese, yaba yarabaye inkotanyi yaba atarabaye inkotanyi, mu bagize uruhare mu gufasha abantu muri kiriya gihe cy'94.
ndetse ndashima n'abanyamahanga ndetse niba ari n'abazungu nabo ndabashima baba barakoze ibikorwa byiza ndetse ndashima n'abari bari ku ruhande rubi ku ruhande rw'abatarahigwaga ariko babashije kugira umutima wa gitwari abo ndabashima cyane kandi Imana ibahe umugisha mwese ciao ciao bye bye. Iki gishushanyo rero gihagaze nk'uko mubibona gihagaze biliyoni nako gihagaze miliyoni ibihumbi 231 n'ibihumbi 500 by'amadolari. Sinshobora kujya munsi udafite amafaranga kandi uko umunsi ugenda urushaho kuza nuko kigenda kwikiyongera ejo bundi kizaba cyageze kuri biliyoni. Sawa ciao ciao.